کون سمجھے انہاں دا علم؟ سلام اللہ کون سمجھے؟ سادہ جی گل، 3 بندے لڑدے ہوئے آ گئے علی کو، کیونکہ سادہ لوگوں نے بھی سنانا ہے، آ گئے انہوں نے کہا یا علی، اس تو پہلے سن ذرا، کیونکہ قرآن دا پورا علم ہے علی کو پورا۔ ایک بندہ آیا تے داڑھی دا ایک وال ایتھے آ، ایک ایتھے آ، ایک ایتھے تے ایک ایتھے آ کے کہندا یا علی قرآن دا سارا علم تیرے کولے؟ آپ نے کیا ہو سارا علم جاننا ہے؟ کہ ہاں میں جاننا کیڑی رات نو آئی، کیڑی دنے آئی، کیڑی میدان چاہیے، کیڑی کارے چاہیے، کیڑی رات نو آئی، کیڑی دنے چاہیے، کیڑی مسجد چاہیے، جاننا میں۔ انہیں کہا صرف اینا دس، ہر چیز دا علم قرآن چھے؟ آپ نے کہا لا راتوں والا یا بسم اللہ فی کتاب مبین، ہر چیز دا علم ہے۔ وہ آندہ پھر تیری داڑھی ہے سنگنی تے میرا کوئی وال ہے، یہ میری داڑھی دا بھی قرآن سے ذکر ہے۔ اگے علی ہے غلام علی نے، تیری داڑھی ہے سنگنی تے میرا کوئی وال ہے۔ ہن میں وینا پی سید نو داد کیڑا دیندا تے فوت کیڑا ہوندا ہے، تیری یہ کنی تے میرا کوئی وال ہے۔ فرمایا والبلد طیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ اوے چبلا، زمین چنگی ہوے تے فصل کنی اگدی ہے، زمین شور والی ہوے تے کوئی دیلا۔ واہ 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 واہ، بولیا نہیں تو اجے نہیں بولیا۔ علی جاندا ہے ایتھے کیے، ایتھے کیے، ایتھے کیے۔ ایک باری بول سبحان اللہ۔ 3 بندے لڑتے ہوئے آ گئے، ایک باری سبحان اللہ کا سبحان اللہ۔ 17 اونٹ کولنے، ایک کہنے لگا یا علی اج پتہ لگے گا تیرے علم دا۔ اے نہیں 17 اونٹ بندے اسی 3، میں 1/2 لینے نے، انہیں 1/3 لینے نے، میں دوجا حصہ انہیں تریجا حصہ تے میں لینا 9۔ نہ 17 2 تے تقسیم ہوئے، نہ 17 3 تے ہوئے، نہ 17 9 تے ہوئے، اونٹ ونڈ کے دے تے کوئی اونٹ ونڈنا بھی نہیں۔ میرا دکھا تین سمجھے، یا علی 17 اونٹ تے میں لینا ہے ادھا حصہ 1/2، انہیں لینا ہے تریجا حصہ، انہیں لینا ہے 9واں حصہ، یہ 17 اونٹ ونڈ دے کوئی کٹنا نہیں، آج پتہ لگے گا۔ علی مسکرا کے کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ایک باری بولے گا تو مزہ آئے گا۔ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ آپ نے آواز ماری کمبر۔ کاش تین مولوی دسیا ہوئے کمبر کون ہے۔ سرکار جڑا روزہ ہے نا شہنشاہ بغداد دا، وہ تو صرف ایک وگے دے فاصلے تے کمبر دا مزار ہے۔ جے گئے ہو کیا بات ہے گلی ہے، آپ نے آواز ماری کمبر، تھک گئے ہو؟ جی مولا آئے قریب، کمبر آیا قریب، فرمان لگی کنے اٹھنے؟ وہ کہندہ جس 17 ہوتے ہیں کھلوتے۔ فرمایا جا ایک بیت المال جو سرکاری اٹھ لیا لے آندہ، فرمایا تین نشان لا دے وچ کھڑے کر دے۔ جنہیں لینا سی نا 1/2، انہوں کہنے لگے ایک کنے نے؟ انہیں کہا جی 18۔ فرمایا 2 تے تقسیم کر جی 2 9 18۔ فرمایا 9 وچوں علیحدہ کر لے اپنے، لیکن سرکاری نہ چھڑی، اپنے 9 لے جا، سرکاری نہ چھڑی۔ ہون آ گیا 3 گنے آلا، ان کا 3 تے تقسیم کر 18 نو، کہندہ جی 3 6 18۔ فرمایا 6 کڑ لے وچوں، گورنمنٹ دا نہ چھڑی۔ ہون آ گیا 9 گنا آلا، فرمایا 9 2 18، اپنے 2 لے جا، سرکاری نہ چھڑی۔ 1 لے گیا 9، 1 لے گیا 6، 1 لے گیا 2، 9 تے 6 15، 15 تے 2 17۔ جا کمبر سرکاری جا کے بن۔ ایک باری سبحان اللہ دے گا۔ اینو علی آندے نے کوئی سنانا چاہنا یار جے تھک گئے ہو تے میں باس کر دیا۔ میں دساں کیسر روم دا دربار، کیونکہ جو سادہ لوگ نہیں انہوں نہیں سمجھانا۔ کیسر روم دا دربار ہے، اگے قوم بیٹھی، اج ویکھ کے کہن گا کوئی ماں پتر جمے آ جڑا میرے سوالاں دا جواب دے وے۔ وہ جڑے مولوی سونا کیا او شہنشاہ تو سوال دس، انہیں کہا صرف 3 نے، دسو زمین تو عرش دا کنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آندا۔ فرمایا دسو لاندے تو چڑھ دے دا کنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آندا۔ فرمایا دسو باطل تے حق چ کنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آندا۔ فرمایا تائیں تے میں کوئی ماں پتر جمے ہیں۔ میرے 3 سوال نے، مشرق تو مغرب دا فاصلہ، زمین تو عرش دا فاصلہ، تے نمبر 3 باطل تے حق دا فاصلہ۔ وہ کہیں دے کوئی ماں
पुत्र जम्मिया जेड़ा कैसर दे सवालों का जवाब देवे। एक मुरीद उठिया अली दा, उन्हें क्या है इवें ना जौड़ मार, जिन्हें सवाल चाहिए नहीं लिख लै, कदी कूफे जा अली मौला दे दरबार चो जाके पुछ, तेनू हर सवाल दा नकद जवाब मिलेगा। थोड़ा जा बोलेगा तो स्वाद है। एक बार सवाल दूर पढ़ो ने साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रिजवी साहब को 16-17 जमात मैं भी पढ़े हाँ, बीए मेरा ख्याल तुसी भी कीता है कि एम कीता जे। चलो मार जो भी कीता जे सोने कीता। जरा सुन गौर दे नाल, अली ने उस कैसर ने 3 सवाल लिखे। किन्ने सन? थोड़े जे बोलो सही। 3 सवाल लिखे। एक गुलाम बुलाया, सलूका जानते हो किनू आंदे? जेड़ा कमीज दे थल्ले पाइए ओदी जेब विच पा के ना उतों ओनू सी के कहंदा है भी पेपर लीक आउट नहीं करना, कूफे जाके पूछना है भी अली किथे। जिन्हां मेरी समझ आउंदी हो तो हाथ खड़े करो, दूजे सौ जाओ। अली किथे? ये हुण टुर पिया है, चलदा चलदा आ गया कूफे। अगे अली दा दरबार। मैनू 6 साल हो गया नहीं हुस्ने इत्तफाक मैं कूफे दी मस्जिद चोदों जाना जदों असर दा नमाज दा टाइम होंदा है, ते मैनू 6 साल हो गई जमात करांदे। अल्लाह तेनू कदी लै जाए ना पुछते नजारे ही वखरे। क्या बात है। मुस्लिम बिन अकील दा मजार, फरवानी बिन उर्वा दा मजार। हाँ अल्लाह तेनू कदी लै जाए उथों दी गल्लां ते फिर कदी सुनाइयां जांदियां ने, लुत्फ ही वखरा। मैं किबला रिजवी साहब दमिश्क दे कब्रस्तान जा रहा तो थक पिया सी। 28 बंदे सी ते 2 निके निके रोजे ना सामने नजर आए, ते मेरा दिल कीता भी यार इत्थे की है। वो मेरे नाल कहंदे बाबा मुड़ जा, ते थक गए टुर टुर के। 10 किलोमीटर लंबा कब्रस्तान है, इत्थे भी कोई कब्र ही होनी है किसी ऐल। मैं कहा तुसी खलोवो ते मैं जरा जाके वेखना। जदों मैं करीब गया ना पहले रोजे दे, ते ओदे उत्ते लिखिया सी मलका हबश मैमूना कनीजे फातिमा तु ज़हरा फिजा। मैं आवाज मारी नाल दियां नू जल्दी आओ, ओ इत्थे ओ सुती जे जिदी झोली च हसन भी खेडिया हुसैन भी खेड। पौना घंटा तकरीर की थी मैं बीबी फिजा दी कबर ते। मेरा बेटा गया, मैं कहा दूजा दरबार। उन्हें कहा बा पाजे थे ओ सुते ही जिन्हें बांग नहीं सी ते दिन नहीं सी चढ़िया। आ गया कूफे, अगे मौला अली दा दरबार है। जरा सोचते सी अली मिंबर ते ने ते अगे मरीद बैठे ने। काश मेरे तो मगरों कोई ना होंदा ते मैं इन्हू बना के पढ़दा। मैनू टाइम का एहसास है और इन्होंने पता कि मेरे तो ज्यादा रेगुलर बंदा ही कोई नहीं। नाथ खां चौड़े हो जाते हैं वेख के, लेकिन मैं अपना टाइम शार्ट करके चला जाना वापस। ये आ गया कूफे, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਵਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੀ ਸੀ। सरकार ने अंज उंगली की थी, फरमा कुम व ताल। रिजवी साहब ताल अगे आओ, पिछों आ गया तो हुण लुकदा। ये आया करीब, कित्थों आए? कहन लगा मैं रूम विचों आया, कैसरे रूम दा गुलाम। किवें आए? कुछ सवाल ने उन्हां दे जवाब लेने ने। अली कहंदे अगर मैं ना दसां ते फिर कहंदा जी फिर मैं जावां। फरमाया जा। वो 3 कदम मुंह सजा के टुरिया ना। फरमाया रोक। कहंदे ने दसन लगे। फरमाया नहीं। अरे जी हुण जावां। फरमाया जा। वो 3 कदम चलिया। फरमाया रोक, हुण दसन लगे। आखे नहीं। स्वाद ली जरा। जो तीजी वारी कहना नहीं तो वो आकड़ के कहंदा कई देखा कि तेनू भी नहीं आउंदे। अली जलाल आ गए। हुण मैं वीना केड़ा नारा ला के सैयद दा दिल खुश करदा है। फरमाया ओ चवला पहले मैं दसना सी पर हुण मैं नहीं दसदा। ओ दरवाजे ते मेरी जोड़ी खेड़दी है भाई। पहले मैं दसना सी। ओ दरवाजे ते मेरी जोड़ी 5-5-6 साल दी जोड़ी हसन हुसैन खेड़दे नहीं। ओ जिदे कोलों दिल करदा ही पुछ ले। वाह वाह। जिन्हां दे टुटे ने अल्लाह करे कब्र च भी थल्ले ही रहन। दोनों हाथ उठा के हैदर 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 हैदर। वाह वाह वाह। अगे गेट ते मेरी जोड़ी खेड़दी है जिदे या हसन या मेरी जोड़ी खेड़दी है जिदे कोलों दिल करदा ही पुछ ले। ओ अनुभूति जा के ले हुण काके दसणगे।
بولیا نہیں تو یار لے ہونے کاکے دسنگے ایک 450 سال دی عمر دا بابا اٹھیا جدا نا سلمان فارسی آپ انہوں کہنے لگے کی کیائی اکھے کاکے دسنگے کیسر روم دے دربار کسے عالم نہیں دسیا علی نے بھی دسیا اے بچے دسنگے او بابا جدا نا سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو چلا لے جا کے کہنے لگے چولا میری عمر 450 سال ہے اے کاکے میری سمجھ چ نہیں آئے تو سمجھے واہ 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 بچا لو حاکم تے سٹیا جائے واہ واہ ایک آکے میری سمجھ نہیں آئے آئے ہائے ہائے میری سمجھ نہیں آئے تو سمجھیں گا ایٹ اور پہ اگے حسن حسین کہیں دا پائی جان انہوں تسی دسو گے کہ میں دسا ایتھے سواد لے آئے تو علی دا علم پہ تول دے اے تسی دسو گے کہ میں دسا انہیں کہا جی میں تاڑی موج ہے جہاں آیا قریب ایتھوں نپیا حسن نے رک رک یہ ہن کھلو کے پوچھ دے کی گل ہے ہن میں ربائی لگا پڑھنا تے میرے کولوں رضوی وانگو ربائی پڑھی جاندی ہے تے نہ او میرا انداز یہ میں 80 سال دا یہ اجے جوان نے اے سید نے اج پاں پکڑ کے اوئے شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا جا ضعیف ڈھونڈ کے لا شباب لیتا جا اوے میں غلام زادہ نہیں امام زادہ ہوں سوال جیب میں رکھ جواب لیتا جا بولیا نہیں تو بولیا نہیں کھلو کے نعرہ حیدری لا ویچک سوال ذہن میں رکھ جواب انہیں فوراں سلوکا ویکھا بھی پیپر تے لیک آؤٹ نہیں ہو گیا وہ اوتھے ہی ہے کہندا جی سوال بھی تسی دسو گے فرمایا ہاں مولویاں دا نبی نو غیب نہیں اے تے دو ترے نے رسول دے سوال بھی تسی دسو گے سید نے انج ویکھ کے کیا اوئے سن زمین تو عرش دا کنا فاصلہ ہے یہ نا تیرا پہلا سوال اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے اوئے تا ہاتھ لاؤ زمین تو عرش تک کنا فاصلہ ہے وہ اندر جی اے یہ جواب دسو فرمایا بہت نیڑے ہی عرش انہیں کہا غلط عرش تے اینی دورے کو فاصلہ ہی ناپ سکیا تم سیدان نے بہت نیڑے فرمایا بہت نیڑے ہی ہوئے اینا نیڑے ہی مومن دی نگاہ چلی جاندی ہے مظلوم دی ہاں چلی جاندی واہ 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 ایک باری سبحان اللہ کا ہے واہ واہ مومن دی نگاہ چلی جاندی ہے مظلوم دی ہاں چلی جاندی ہے فرمایا مشرق تو مغرب تک دا فاصلہ پوچھی یہ نا دوجا سوال کہندہ جی اے یہ فرمایا سورج دے ایک دن دا سفر وہ حیران ہے فرمایا حق تے باطل دا فاصلہ پوچھی وہ آندہ ہے فرمایا 4 انگلاں حق تے باطل کنا فرق 4 وہ آندہ اے کیے فرمایا جو اکھیں ویکھ لو حق کے جو کنی سنو او باطل ہے آ کانی آ آکھی ویچ 4 ہی آؤندیاں نے 5ویں نہیں آؤندی ہون میں بھی نہ تو جاگ دے کہ سو گئے ہیں جاتی نہ سوالان دے جواب مل گئے اے دوڑ پیا علی کولا کے کہندے یا علی اے تے علم تیرے پترا دے تیرے کل کنہ ہے واہ سلامت رہے اے تے علم تیرے پترا دے یا علی تیرے کل کنہ ہے تے کتھوں لے آجے نہیں نہیں ایک بار تو بول اے اتنا علم کتھوں لے آئی سونو میلاد منا لیا فرمایا حاضر لعاب رسول اللہ اے میرے نبی دے لعاب دا اثر یہ بات ہے یہ بات ہے یہ میرے نبی کے لعاب کا اثر ہے میں فکرہ لگا بولن اللہ بہتر جانتا ہے کہ تو یہ دی داد کی دیں گا چونکہ میری سور پرتیت ہے نہیں 80 سال دی عمر ہے میری توجہ علی نے پوری زندگی ہے میرے نبی دا لباس ایک باری چونگیا ہے کعبے دے بوئے دے اوہ حسین تے 2 سال چونگیا ہے
واہ واہ بہت اچھے جی بہت اچھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ سوال لگا پوچھن ایک سوال دے اے علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال حدیث ہے نا علی قرآن دے نال سارے بولو علی قرآن ایک سارے بولو قرآن علی جتھے علی اوتھے جتھے قرآن اوتھے نبی نے کہہ کہ زمانہ آئے گا کاری سور مار کے قرآن پڑھے گا پر قرآن ایتھوں تھلے نہیں اترے گا تیرے کول مولوی بیٹھے نے پوچھ شاہ صحیح پہ آندہ ہے کیوں او جدو کاری قرآن پڑھ دا منہ کھول کے سور مار دا قرآن چاہتی مار دا جے ایتھے علی ہوئے تے اتر جاندے ہی تے جے ایتھے نہ ہوئے اور میرے کو لاہور پوچھیا گیا حسین نے نیزے پر قرآن کیوں پڑھا میں علم سنانا دوڑے ٹولے نہیں کیوں نیزے پر قرآن پڑھا کیوں خدا دی قسمیں 12 ملکیں پڑھ چکے ہیں تے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا جدو فاطمہ ہوندی سی نبی اٹھ کے کیوں کھڑے ہوندے سی آج تک دا جواب نہیں ملیا وہ کیوں دا جواب نہیں ملیا کدی کلا پوچھی میں تو انہوں دساں گا تے پھر سوال تو انہوں وکھرا آئے گا بھی کیوں اٹھ دے سا رسول توجہ قرآن جتھے علی اوتھے قرآن حسین نے دے کیوں پڑھیا ایک امب لے لیا تو دیاتی بندہ ہے گڑک ان زمین چ گڑ دے اتے مٹی پا دے پانی پا کچھ دیر تو بعد وچوں ایک شاخ نکلے گی پھر پودا بنے گا پھر درخت بن جائے گا سال 1.5 سال تو بعد جڑا تو زمین چ گڈیا سی نا اے پھر اتے ٹہنی دے واہ 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 جن سمجھ آ گئی بولے گڈیا تو زمین ہے سی وہ 1.5 سال تو بعد پھر ٹہنی نہ لٹکیا ہوئے گا 2 سال رسول اپنی زبان حسین دے منہ چ پا کے قرآن دا پودا ایتھے لاندے رہے ہائے 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 ایتھے اوے دادے اوے لاندے رہے 61 ہجریے چ اے پودا جوان ہو کے ایتھوں نکلے ہی تے پھر نیدے تے پڑھیا سو یاسین وال قرآن واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی نہیں ایک فکرہ بولنا چاہنا کوفے دا بازار ہے بدماش تاڑیاں مار رہے ہیں بی بی نے انج ویک کے کیا پڑھ قرآن ہائے 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 جسے کوئی حکم نہ دے سکے اسے زینب حکم دے رہی ہے جملہ میرا سنیں پڑھ قرآن حسین نے تلاوت شروع کی تھی نیزے دے آپ نے وے شمر تو جنوں کہنا ہے میں مار کے جا رہے ہیں غور نال ویکھ میں زندہ لے کے جا رہی ہیں بولو نہیں اجے سمجھ نہیں آئی جس دن میں فوت ہونا ہے میں اے مندری جنہیں لانی ہو میرا وارث ہوئے گا اے تسبیح جنہیں لے لینی ہے میرا وارث ہوئے گا جنہیں کڑی لا لینی ہے میرا وارث ہوئے گا اے وارث نے قرآن دے حسین نے نیزے تے پڑھ کے دسیا یزید تو وارث نہیں میں نو نہیں پتا تینوں سمجھ آ رہی واہ بھائی واہ اور تو نہیں کل بھی وارث ہسی سا اچھی بولا اچھی آج بھی قرآن دے وارث بولو سمجھ آ رہی ہے کل بھی وارث ہم تھے آج بھی قرآن دے وارث بولو اسیاں ولی یفتارے کو میرے نبی نے کیا علی تو قرآن جدا نہیں ہوئے گا حتی یردہ علی الحوض قیامت دا دن ہوئے گا میں حوض کوثر دی کرسی تے بیٹھا ہوں گا قرآن تے علی دو میں نال ٹر کے آؤں گے آئے ہائے بولو ایک منٹ ہے ایک واری بول ایک واری بول نبی نے کیا میری رسالت دے گواہی تو نے تھوڑا جائے دو ایک اللہ واہ 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 تے دوجا جدے کل قرآن دا کل علم ہے دوجا علی مولا علی ذرا بولی دوسرا مولا علی بولو ایک اللہ تے دوجا مولا علی نہیں پھر بول ایک اللہ تے دوجا مولا علی کل علم میں جملہ لگا بولن جڑا تون تھلیا ٹھوڑی تھلیا اترا کے اتا چکی سلیمان علیہ السلام کہیں دینے بلکہ ساری ہے او دے آن تو پہلے تخت کون لے آئے گا ساری کال نہیں
وقال الذی عنده علم من الکتاب جدے کول تورات دا اینا کو علم سی اینا کو 900 میل دا سفر ہے اینا کو وہاں دا انا آتی کا بھی قبل ای یرتد الیک طرفک تو اکھ چمک تے میں تخت لے ہونا بولیا نہیں تو اکھ چمک گیا بھی نہیں اتھو ہلیا بھی نہیں اٹھیا بھی نہیں تے تخت لے آیا جدے کل تورات دا اینا کو علم ہے خدا دا واسطہ جے سوچیا جے او 900 میل تو وہ تخت کھچ لیتا ہے جدے کل پورے قرآن دا علم ہے وہ علی کی کردہ آئے گا واہ 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 بھائی واہ واہ مرشد واہ بہت اچھے میں دسنا کی کردہ واہ واہ میں دسنا کی کردہ بالکل دعا کر کے 10 منٹ حکم نہ ہوئے تے میں تین دس دیا پی علی کی کردہ یمن دا ایک تاجر کتھوں دا بولو تو صحیح یمن دا ایک تاجر بے اولاد امیر مسلمان نما نما آیا مدینے 11 کافر تاجر نال نے ایک اللہ مسلمان مدینے دی گلی چ ٹریا جاندا ہے ایک سونا منڈا نظر آیا سبحان اللہ دے گیا ہے سی بے اولاد دل وچ ایتھے کھچ پئی کاش میرا پتر ایو جاوندا پوچھدا ہے مدینے والےو اے بچہ کدا ہے گل دی سمجھ آ رہی جی میں تینوں علی لگا دسن انہاں نے کہا جی اے بچہ کہ یہودی عورت ہے تے خامد مر گیا تے یتیم جی فرمایا دی ماں نو سدو آ گئی بی بی جے اے بچہ مینوں دے دیں جننے پیسے مرضی نہیں لے لے تے میں نو پتر بنا کے پالنا انہیں کہا بھی پرا کدی کسی پتر بھی بیچے جے سن لیں گا تے سال تینوں نشا رہا ہے جنہیں پیسے مرضی نہیں ہے بچہ دے دے انہیں کیا ویر کدی کسے نے بچہ بھی بیچے یہ رون لگ پیا انہیں کہا مایوب کی کا یاخی پرار ہویا کیوں ہے انہیں کہا منڈا تیرا لگا سونا کدی میں نو دے دیں تے کاش میں نو پیو بن کے پال انہیں کہا جا لے جاؤ لیکن ایک شرط سال تو بعد تسی تجارت کرن مدینے آؤں دے ہو او جنہوں سال تو بعد آمیں میرا پتر میں نو ملواندہ رہی تھک گیا ہوتا سی انہیں کہا بی بی یہ تے کام ہی کوئی نہیں وہ 11 کافر بھی ویلے ہو گئے منڈی چوں یہ بھی فارغ ہو گیا منڈا نال لیا یہ بیڑے چ بہ گئے ہن سمندر وچ سفر پہ کر دے نے راج تو گیا نہیں آئی تے بڑا لگ پیا ہلن وہ جڑے کافر سردار سی نا انہیں کہا بھی ڈوب گئے انہیں کہا ایک ایک غلام اپنے سر دا صدقہ سمجھ کے چوکے سمندر ہی سٹ دیو تے اسی بچ جاواں گے کافر سن انہیں ایک ایک غلام اپنا چکیا سر تو بار کے سمندر سوٹتا واری آگئی اے دی جڑا مانگ کے لے آیا میرا خیال تین سمجھ نہیں آ رہی انہوں کہنے لگے تم ہی سوٹ انہیں کا قسم میرا اپنا نہیں اب بولا سی ہے میں مدینیوں مانگ کے لے آیا انہیں کیا تو بڑا چودری ہیں اسی چوکے سٹائیں گے انہیں مدینی علمو کر لے کہ چھیتی باڑی وے طبیبہ ذرا ہاتھ کھڑے کر ور چھیتی باڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں چھیتی باڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں تیرے عشق نے نچائیاں کار تھیا 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 ذرا نتیجہ لے ذرا پڑھ چھیتی باڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں چھیتی باڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں تیرے عشق نے نچائیاں کر تھیا تھیا مدینے والیو تیرے شہری چوں مانگ کے لے آیا اینا منڈا پھڑیا چوکے سمندر سوڑ دیتا اللہ نے مچھی نو حکم دیتا جی میں یونس نبی نو نگلیا سی انو نگل لیکن انو مارنا نہیں فلاں جزیرے تے جا کے سوٹ دے وہ مچھی نے منہ چ پا لیا اللہ دے حکم دیا تردی ہوئی ہے کہ جزیرے تے جا کے سوٹتا ہے تو سمجھ آ رہی ہے بچے نو ہوش آئی نہ اپنا وطن نہ اپنا ملک نہ اپنا علاقہ اس ملک دا بادشاہ نو مریا 3 دن ہوئے سی تے انہیں کیا پی میرے بعد پاگ بادشاہ دی او دے سر تے بننی ہے آ میرا باز ہے انہوں ہوا چھڑ دیا جے یہ جدے موڑے تے جا کے بہ جانا انہوں تختے بعد آجی ایون دریا دے کنارے کنارے ٹوریا جاندہ چھیتی باڑی وے طبیبہ
نہیں تے میں مر گئیاں تیرے عشق نے نچائیاں کر تھیا 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 ادھروں باز اڈیا شان شان کردہ کس یتیم دے موٹے تے بہ گیا وقت دا بادشاہ بن گیا وقت دا 11 سال حکومت کی تھی ذرا اونچی بول سوات لے علی سن کنے سال نا 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 سال پورا گزر گیا حکومت کر دیا ہون انہاں تاجرہ مدینے جانا سی منڈی چ سودا ویچن انہوں کہندے نے چل چلیے انہیں کہتے او مائی میرا خیال سے بور ہو رہے ہیں ایون روندہ ہے پیا کرو مائی مل گئی وہ اپنا پتر منگے گی تو سا دریائے چ روڑ دیتا ہے انہیں آجنوان دیا نا آکیاں دے ماسک انہیں ماسک لا لیا منہ تے تے او مائی پوچھ دی پیتے نے کسے سنیا ہوئے کسے ویکھیا ہوئے جنہ دیا ماما نے وہ سمجھ دیا ہائے 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 نو ماں دے نیکی نے تاجر ویکھیا ہوئے میرے پتر والا ایک مائی کہیں دیئے جڑا منہ لکائی پھر دائی انہیں ایتھن نپیا میرا کتھے میرا خیال باقی پھر سناوا ایتھوں بان آپ کے کہیں دیئے میرا کتھے انہیں کہا میں مسلمان ہوں تو کافر ہیں میں نے اپنے نبی دی قسم ہے کہ میں ماریا نہیں ہوں اے واقعہ ہے تے نال دیاں وچ دریا دے سڑتا انہیں جناب دوپٹہ لا کے تے حال حال چا کیتی کہ انہیں میرا بچہ روڑ دیتا تے مارتا 400 یہودی کٹھے ہو گئے انہاں کہا قتل دا بدلہ قتل قتل دا بدلہ قتل دا بدلہ قتل اے درمیان اچ کھڑا ہے کاڈو ایک کاکا کتھے تو مسلمان ہے اسی کافراں تھوڑا قرآن آندا ہے قتل دا بدلہ قتل تلوار لے کے اے دے گرد چکر لان لگے نے تیسرے چکر تے گردن لانی ہے اے روندا ہے پیا اے دے مقدر ویکھ 384 والی پہلا چکر لایا اے رو رہا ہے تلوار کڑی ہے دوجا لایا اے رو رہا ہے ادھروں جلاد نے تلوار چکی ہے ادھروں علی دی جوڑی آ گئی لبیک لبیک یا رسول اللہ ادھروں علی دی جوڑی آ گئی اوئے کیوں لگے ہو مارن انہاں کیا شہزادے ہو انہیں قتل کیتا جے تو شریعت دا مسئلہ قتل دا بدلہ قتل حسن کھلوتے رہے اللہ انہاں دے ذہن چ پائی جو میں سمجھانا چاہنا حسین قریب ہے کہیں دے مرن تو رونا پیا ہائے ہائے اسے حسین کہتے ہیں آئے جڑا موت نال کھیڑے اوے مرن تو پیا رونا ہے انہاں کا سید نہیں میری وڈیری ماں بڑھڑی میں لکھ پتی تاجر ہاں میرا گاٹا لگے نہیں لان تے میں اپنے ویڑے چ دولت نہ پیے جے 7 دن دی کوئی مینوں ضمانت لے دے تے میں ماں نو دولت 10 آواں تے میں مڑ کے آ جاں کون ضمانت ہے قتل دی تو بولے ہی نہیں اگر 7 دن دی کوئی ضمانت دے دے میں یمن جا کے اپنی ماں نو پاریا کراواں دولت کٹ کے دیا آواں آ جاں گا وہ یہودی کہہ لگا کدی کو آیا حسین آندے نے میں ضامن بننا اور ایک اور یاد کھڑے کر کے حسین دے نہ دکھایا میرے مولا نے کیا میں ضامن بننا انہاں کا شہزادیہ سوچ لے اجی انہاں کہنا سوچ لے حسن کیا ایک کلہ ہی نہیں اسی دو میں اگر اے نہ آیا اے دی جگہ تے اسی دو میں آدھا رہا جا پاچ جا اے ٹر گیا یہودی ان بے کے کر دینے میٹنگ پیو نے نہیں آنا دوجیاں کیا زامن حسینی ایک کدی ہو نہیں سکتا جے چاہ ساری تے گل پوری سنا دیا او ضرور آئے گا انہاں کیا نہیں آنا انہاں کیا ضرور آئے گا جہاں 7واں دن چڑھیا اے یہودی جا کے راہ مل کے بے گئے جہاں ویکھے تو اگوں ٹریا ہوں ہے اگوں ٹریا ہوں ہے انہیں انہوں پھڑ لیا پھڑ کے ادھیاں باما مشکاں بن کے ایک ویران کھوچ سوٹ دیتا سیدھے علی دے بوئے تے آئے حسین ہے بار وہ کوئی نہیں جے آیا چاستے ہی تھے انہیں جسے تو ساؤں گیا میں نہیں سنا دا آگے وہ کوئی نہیں جے آیا حسین نکھر نہ جی ویکے دینے سچی نہیں آیا کوئی نہیں جے آیا
ایک بار بول سبحان اللہ تے مزہ لیا تھے او کوئی نہیں جی آیا سرکار مسکرا کے کہنے نے سچی نہیں آیا نہیں آیا ہون اوکے چلو جی تسی سامان اینی دینو حسن بھی اندروں نکلے انہیں فرمایا کلا نہیں میں بھی جانا نہ اے دوویں آ گئے آ کے کھڑے ہو گئے نے 400 یہودی اکٹھے جلاد تلوار لے کے آ رہی ہے ادھروں کمبر نسیا او گیا ہی مچکیندا مولا من کون تو مولا مولا تیری جوڑی اج گئی او جاگو خدا دا واسطہ مولا آج تیری جوڑی گئی یہودی لگے نہیں مارن اگے غلام علی نہیں سی علی سی فرمایا بہ جا کچھ نہیں ہوندا مولا تیری جوڑی مارن لگے نہیں فرمایا کی گل آ گل فرمایا کچھ نہیں ہوندا انہیں کہا تیرے پیار دی قسم لگے نہیں مارن جدو مجبور کرتا علی کہندے نے چل چلیے ہن جاگی اٹھ کے داد دئی تے میں کربلا جا کے تیرا سلام کہاں گا حسین جے مینوں ٹھنڈ پے گئی تے سن کے توجہ علی آئے او تلوار لے کے کھڑوتے نے حسن آندا مینوں پہلے مار حسین آندا مینوں علی آندا اوئے کی چکر ہے انہاں کہا جی قصاص دا بدلہ قتل دا بدلہ قتل انہاں دوواں ضمانت دتی ہے تے او کوئی نہیں جایا علی آندا کوئی نہیں آیا ایتھے جاسے جو میں قیامت ہون پڑھنی ہے تے ویکھنا اٹھ کے داد کیڑا دیندا ہے تے اپنے مقدر دا ماتم کیڑا کردا ہے کوئی نہیں آیا انہاں کہا نہیں کوئی نہیں آیا نہیں کوئی نہیں آیا نہیں فرمایا ادھر سو پہ جاؤ او پہ گئے علی نے دوویں انج ہاتھ کیتے دوویں ہاتھ انج کیتے دوویں ہاتھ اس طرح کیتے او سجے ہاتھ نال خوہ وچوں بندہ چکیا کھبے ہاتھ نال تخت تو کا چکیا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک بہ جاؤ جے مولوی نو کھرک ہوے اونوں پوچھی 900 میل تو سلیمان دا امتی اوے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا تخت چک لے تیری طبیعت نو بخار نہیں ہوندا محمد دا بھرا کاکا چک لے تے الٹی آوندی ہے آپ جیتے رہیں مرشد یہ بات ہے اجے نہیں سجے ہاتھ نال بندہ چکیا اے علی آ اے جے پوچھے کو مولوی کیویں کہ جویں سلیمان دی امتی نے تخت چکیا سی دوواں نو مدینے اتاریا یہودیاں ادھروں ویکھیا تے کاکا تاج پا کے ٹریا ہوندا ادھروں ویکھیا تے بندہ ٹریا ہوندا آپ نے فرمایا اس منڈے دی ماں کتھے آ انہاں کہ جی آ فرمایا اورے آ نہیں حسن حسین فرما کے چل پتر گھر چلیے انہوں کہن لگے حسین ضمانت دیتی سی ہاں جی حسین ضمانت دیتی سی ہاں جی حسین دیتی سی لے یتیم تے غلام سے ہی نا بادشاہ لے جا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگن سے آخری غلطی اجازت اور سٹیج انہاں دے والے نا جی نا وہ چونکہ اجے حاکم نہیں آیا تھا ہم واسطے بھی بابا الڑ بڑلڑ باوے دا بابا کنک لے آوے گا باوی بہ کے چھٹے گی چھٹ پڑولے پاوے گی ایدہ ہی ہے نا بور ہو رہے ہو ایک چول بیٹھا یمن اچ او کہندا جنہ علم علی کولے اونا میرے کول وی ہے ایک بار سبحان اللہ کہا او دے نال دے کہندے نے چول نہ بان علی علی ہے بولو سی علی او آندا نا جنہ علی کولے اونا میرے کولے اونا کہے گل تو علی دے منہ تے کہیں گا انہیں کہا جی میں ہنے جانا جناب جا کے علی دے منہ تے کہنا او بندہ ٹر پیا نال او دے شاگرد بھی نے حضرت علی کول آیا قریب جدوں آیا نا تے آپ نے فرمایا اگے آ نیڑے آ کے آپ نے فرمایا کی آنا ہے جنہ علم میرے کول ہونا تیرے کول جنہ علم میرا ویکھی جنہ علم کاکا تے بچہ یاد رکھی جنہ علم میرے کول ہونا تیرے کول وہ آندا ہاں جی علی نے انج ہاتھ کیتا فرمایا دس میرے ہاتھ وچ کی ہے دس میری مٹھی وچ کی ہے وہ پوریاں دناں دا سی کہندا دسنا جی انہیں انج کیتا تو ہن
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਗੀ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। 300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਗੀ ਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ। ਅਲੀ ਨੇ ਹੰਝ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਬਰੀਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। और टुर जाओ इथों, मोबाइल लैके टुर जा पर बोदे वाए नहीं। तू स्वाद बोर हो रहे हो। आंडा हथे चे ओ चवल अगे खड़ोता कहंदा हुण ते मन्नो मेरा इलम तुहाडा बराबर है, हुण ते मन्नो। अली ने कहा उरे आ नेड़े आया ना, फिर मैं हाथ अगे कर कीता, आंडा उत्ते रखिया, फिर मैं जिथों मैं चुकिया तू रख दे। बोल सुभान अल्लाह। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दरबार है, फरूक आजम दा एक बंदा पेश होया। ये तुहाडे वास्ते साइंस दा असूल, खुदा दी कसम मैं हैरान हो गया पढ़ के असूल अर्श भी दस। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डांटन डे ने, ओए इहो जी मन्नत क्यों मन्नी सही? उन्हें कहा या अमीरुल मोमिनीन मैं मन्नत मनी सी, मेरा काम हो गया ना, ते मैं हाथी दे बराबर तोल के रोटियां जेड़ियां ने रब दे राह च मन्नांगा। हुण ना कंडा लभे, उदों अवामी कंडे कोई नहीं सन होंदे ते ना हाथी तोलिया जाए ते रोटियां इन्नियां किन्नियां हो गईयां। आप उन्होंने डांटते ने पे तू अली आ गया। अमीरुल मोमिनीन खैर है, हजरत उमर कहन लगे इहदे वर्गा चवल वेख्या जी, इन्हें मन्नत मन्नी है भी हाथी दे वजन दे बराबर रोटियां तोल के रब दे राह च खैरात करांगे। हुण पता नहीं तू अगो समान ला कहेंगा चुप कर। अली अंज वेख के किन्ने डांट दे क्यों दे? इस विचारे हाथी दे ही वजन पूछे, अरश दा ते नहीं पूछ लिया। इन्हें सिर्फ हाथी दा वजन पूछया, अरश दा ते नहीं पूछ लिया। हजरत उमर कहंदे ने ते हाथी दा ते फरमाया तोलिया जांदा है। उन्हें कहा किवें? फरमाया हाथी ले आओ, एक कश्ती ले आओ ते जद्दे दे साहल ते चलो। कश्ती उतारी समुंदर विच, फरमाया हाथी वाड़ो विच, वो भार ना कश्ती नीवी हुई। फरमाया कोला लैके जिथों तक पानी गया निशान ला दो, निशान फरमाया हाथी ला दो। हुण पाओ विच रोटियां, जदों उस निशान ते पहुंच जाते बराबर है। मैनू नहीं पता तू अली नू समझा कि नहीं। आ मैं तेनू एक असूल अजीब चीज अजीब। 2 बंदे 3 लड़दे आ गए। या अली मेरे को साजे 3 रोटियां, इहदे कोल साजे 5, कितनियां हो गई? बोलो तो सही। एडा औखा साहब नहीं तेरे मैं पूछा। मेरे को सन 3, इहदे कोल सन 5। असीं इकट्ठे टुरे जाने जंगल च बह के खान लगे ते मुफ्त खोरा उतों आ गया। असा रल के 3 खादियां। इन्हें 8 रुपये दिते ने। ए मैनू आंदा तू 4 तू लै लै ते 4 मैं ला लेना। मैं ना ये आंदा भी 5 मैं लेना, मेरिया 5 रोटियां सन ते 3 तू लै लै, 3 तू लै लै, 3 तू लै लै ते मैं ना अद्धो अध कर। हजरत अली कहंदे ने फैसला मेरे को ना करा, जिवें देंदा ही चंगा रहेगा। एक बार फिर समझेगा तो स्वाद आएगा। रोटियां ओदियां किन्नियां सन? 3। ओदियां किन्नियां सन? 5। बंदे किन्ने हो गए? 3। वो आंदा भी मैं 5 रुपये लवांगा ते तेनू 3 देना। वो आंदा ना 4 तेरे ते 4 मेरे। अली आंदे ने चंगा रहेगा। उन्हें कहना जी इंसाफ करो। फरमाया लिया भी 8 रुपये पकड़ के वो जिन्नियां 3 रोटियां से उन्हें 1 रुपया दिता। फरमाया भज जा, उन्होंने देते 7। दौड़े उन्हें कहा चंगा इंसाफ किया जाए। आपने फरमाया गल सुन, तेरी 3 बंदे खाना सना, तेरिया 3 रोटियां दे 3 तियां 9 टुकड़े बने, 9 बने। एदियां 5 रोटियां 3 पाजे 15 टुकड़े बने। बंदे हो तुसी 3 तुसी बंदे हो 3। एदे तेरे 9 ते एदे 15, 15 ते 9 24। बोलो तो सही। लिहाजा हर बंदे ने 8 टुकड़े खादे। तेरिया रोटियां दे 9 टुकड़े बने, 8 ते तू अपनी बीड़िया तेरा एक ही खादा ना। इन्हें एदी दे बने 15, 8 एक खा गया, दे 7 बाकी बचे। चलो 7 ले जा, तू 1 ले जा, भज जा। इनू अली आंदे ने एक बार सुभान अल्लाह गया है। इनू अली आए हाय 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 हाय, एक बार सुभान अल्लाह गया। इनू अली एक जशन दी निकी आ गया। वेली रन बनाने जोगी जदों मैं आंदा सा टाइम दिओ, उदों तुहानूं याद नहीं सी।
چلو میں ہوں ایک گل سنانا آخری تے اجازت چونکہ میں سویرے ایک چیلم دی محفل جانا ہے. اے 3 تاریخ نو 3 شعبان نو حسین پیدا ہوئے تے 13 رجب نو علی. میں کو اوکھا کال نہیں بولی. 3 شعبان نو حسین تے 13 رجب نو علی. ہر مہینے دی 3 اور 13 جڑیاں نے نیس ہوندیاں نے. پھر سمجھ لو چند دی 3 اور 13 نیس ہوندیاں نے سوائے 3 شعبان دے تے 13 رجب دے. یہ دا مطلب جتھے اے آ جان نوستاں بسرے چک جاندیاں. ایک بندہ رہن والا شام دا لطف لے کی یاد کریں گا. گل ذہن چ آ گئی جنہ سنیے دوستاں ٹھیک لیکن تیرے واسطے نویں چیز سن لے. شام دا رہن والا یہ 3 شعبان نو حسین دا جشن مناندا سی تے 13 رجب نو مولا علی دا. وہ شعبان دا چن چڑھ گیا تے اپنی بیوی کو لا کے رون لگ پیا. کہندا پرسوں میرے مرشد دی سالگرہ ہے تے میری جیب خالی. ہائے ہائے اے نہیں حسین نہیں. تینوں سمجھ آئیے؟ پرسوں میرے مرشد دی سالگرہ ہے تے میرا بوجھا خالی ہے. او دی بیوی کہندی او بھی رون لگ پی. انہیں کہا جے میرے کول کچھ ہوندا نا تے میں دیندی میں بھی ویلی ہاں. انہاں دا 9 سال دا کاکا سی. وہ باہروں آیا تے آ کہندا ابا لڑ پے دوویں؟ انہیں کہا نہیں پتر. تے روندے کیوں پے میں؟ انہیں کہا بچیا چن چڑھ گیا شعبان دا پرسوں ساڈے مرشد دی سالگرہ تے ساڈی جیب خالی ہے. وہ بچہ پوچھتا تواڈے مرشد دا نام کی ہے؟ کہندا حسین بادشاہ. کی نام مرشد دا؟ حسین بادشاہ. وہ منڈا پوچھتا ابا حسین نہ زیادہ پیاری کہ میرے نال؟ وہ کہندا تیرے ورگے کروڑاں دی جُتی تو وار دیا. بچے دا جملہ سنتے میں جاواں. یہ بچہ کہنے لگا ابا اگر اپنے مرشد نال پیاری تے جشن منانا ہی سویرے آرام نال سو جا. ماں تے ابا دوویں سویرے اٹھ او میری انگلی پکڑ کے مینوں غلاماں والے بازار چل جا کے حسین دے ناں تے ویچ دے. بولتے صحیح ہوئے. مینوں غلام والے بازار تے لے جا حسین دے ناں تے ویچ دے. تو اپنے مرشد دا جشن منا. وہ آندا ہے تو بچہ نس تے نہیں آویں گا. وہ کہندا وکاں حسین دے ناں تے پھر نساں گا. سویرے دن چڑھیا اکو پتر ہے ملکو تسی جشن منا رہے ہو جیوں دے رہن تواڈے بھرا دے پتر تے جدا اکو ہی ہوئے. اپنے بچے دی انگلی پکڑ لئی آ گیا غلام والے بازار. کہندا میں اشتری غلامن حسینن جمیلن. او منڈی والیو ہے کوئی جڑا غلام خریدے؟ سمجھ آ رہی تھی؟ سارا دن رولا پاندا رہا کسے نے خریدیا نہیں. اپنے بچے نو ویکھ کے کہندا پتر تینوں تے کسے نے خریدیا ہی نہیں. تینوں تے کسے نے خریدے ہی نہیں. وہ آندا ابا کوئی نہیں گل اجے 2 دن باقی نے چل چلدے ہاں کل سہی پرسوں سے. یہ ٹرے جا رہے نے. اگے ایک بندہ گھوڑے دا سوار ہے موڈے تے تلوار ہے سر تے دستار ہے چہرے تے نقاب ہے. انج معلوم ہوندا جویں کوئی سردار ہے. انہیں گھوڑا روکیا. کیوں پریشان جوڑی جا رہے بھی خیر ہے؟ یہ کہندا ہے میرا غلام ہے. پتہ نہیں تینوں سمجھ آئی کہ نہیں. اے میرا غلام ہے انہوں ویچن گیا سا لیکن کسے لیا. وہ اندر ایڈا سونا غلام ہے ویچدا کیوں ہے؟ انہیں کہ میرے مرشد دی سالگرہ پرسوں تے میرے کول پیسے. کی نا تیرے مرشد دا؟ وہ کہندا حسین. وہ گھوڑے دا سوار کہندا میں خریدنا. انہیں جے وچوں گتھلی کڈی سونے دی اشریاں دی پری. کہندا جا موج کر لے جا اے مینوں دے دے. انہیں منڈے دا متھا چومیا. کہندا جا مرشد دے حوالے. منڈا بہ گیا گھوڑے تے اور روپیے لے کے ٹر پیا. جان چند قدم گھوڑا سوار چلیا. منڈا رو پیا. وہ سوار پوچھتا رویا کیوں ہے؟ آندا اماں یاد آئی جنہ دی ماواں نے گھر چ. رویا کیوں ہے؟ انہیں کہا جی اماں یاد آ گئی. وہ سوار کہندا اتر تھلے جا پج جا جا پج جا. وہ آندا نا حسین دے ناں تے وکیاں. آ رہے نے اینا ٹائم نہیں ملے. انہوں کو ڈبل قسط لگے گی. پچھلا خرچہ تے پورا ہو گیا بلکہ 12 بجے تو بعد دا ٹائم ہی مک گیا سی.
ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੋਤਰੇ ਲਾਣ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਲੀ ਰੰਨ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ 20 ਮਿੰਟ ਨਾਤ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾ ਲਿਆ ਕਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਸ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 80 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਏ ਹੋਰ 20 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾ ਇਲੀ ਵਦ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕੱਢੋ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਟਿਆ ਰੁਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ समंदर है आप वाह भाई बहुत अच्छी बात बैठा रहो तू बिस्मिल्लाह अच्छा जेड़े जेड़े बंदे तुहाडी चो बोर होए ने रात खड़े करो मौलवी जे ना मौलवी ने दोवें हाथ खड़े कीते जी मैं बोर होया जी बेटा जशन हुंदा ही हसन दा नाम है मिलाद हुंदा ही मुस्कुराहट दा नाम है ये खुशियां दा नाम है खुशियां दा नाम है ये हकीकत है अंग्रेज वो गल याद रखे जिथे मैं छड़ी सी अंग्रेज ने एक नहर खट्टी ते ओ की उन्होंने क्रेन वो क्रेन दे ना खड़दियां एक गांव चो गुजरे थे कब्रस्तान राह च आ गए उन्हें कहा वाह दियो इदां ही जदों क्रेन कड्डी ते एक कब्र फट गई विचों नौजवान लड़की दी लाश निकली ते कफन ताज़ा सी वो पूछदा भी ये किस तरह ये किदी है राती ते नहीं दफन हुई उन्हें कहा जी 12 साल हो गए जे ये फराने माछी दी बीवी है ते 12 साल हो गए मरी नूं अंग्रेज कहंदा उन्होंने बुलाओ ये की करदी सी उन्हें कहा कुछ नहीं सी करदी जदों मिलाद दा चन्न चढ़दा सी ना जदों रबीउल अव्वल दा चन्न चढ़दा सी आए हाय ये सूतर मंडी चों लिया के कटदी फिर सूतर मंडी बेच के ओ मिट्टी दे तेल दे दीवे खरीद के लियाउंदी विच सरों दा तेल पा के 12 दी रात नबी दी खातर अपने कोठे दे बनेरे ते बाल दी जेड़ी मिट्टी दे तेल दे दीवे बाले ओदे कफन नु मिट्टी खांदी रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ओदे कफन नु मिट्टी खांदी नहीं ते मलक ते लाइटां बाली बैठे ए उधार है ए खानदान उधार नहीं जे रखदा कुरान दी कसम तू किसे चौधरी नु 100 रुपया पा के आ वो तेरे ब्याह ते आके 1000 देगा कदी अली नु भी नहीं हुंदरा पाना आ एक अजीब गल देने जा गई वो याद रखे जो बच्चे वाली एक बंदा होवे तू अहल बैत दा बड़ा ताबियादार सी ओने कह ला भी जदों मेरी कोई दुकान ते सैयद आवे ना ते नो पैसा कमाल होगी किराने की दुकान होवे ओ जी मैं सैयद हाँ शाह जी की चाहिए इन्नी खंड इन्ना घ्यो है उन्हें कहना जाओ जी कोई उन्हें एक किताब रखी ओदे च खाता बनाम अली ओए होए 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 खाता बनाम उधार बनाम अली उन्हें लिखना नाली इन्ने रुपये वक्त गुजरदा गया सईदा दी मौज बनदी गई ओदे ते गुरबत आउंदी गई वेला हो गया लोकी कहन लगे हो जेड़ा उधार वाला खाता रखे पता नहीं तेन समझ आई कि वो खाता कट उन्हें कहा सारियां को ले लिया एक अली रह गया सारियां को ले लिया एक अली रह गया रात नूं सौ गया ख्वाब विच वेंदा मदीने दा ताजदार ते वलायत दा लाड़ा ये दोवें टुरे आउंदे ने ये दुकान दे बूहे अगे बैठा ते नबी कहंदे ने अली जी इस गरीब दा कर्जा क्यों नहीं देंदा हाय 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 अली इस गरीब दा कर्जा क्यों नहीं देंदा उन्हें कहा हजूर मैं लैके आ ले भाई गुथली
ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਵਸੀਰਾਂ ਚੰਦਰਨਾ ਚੀਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਦੀ ਸਈਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਉਤਰ ਜਾ, ਦੌੜ ਜਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਕਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੋੜ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੰਨ ਉਰਾਂ ਕਰ, ਕੰਨ ਉਰਾਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਂ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਨ ਉਰਾਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਦੌੜ ਪਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਜਾ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਖਰਾਟੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਚਵਲਾ ਨਸ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੁੱਤਾ ਹੀ, ਜੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ ਰੌਲਾ, ਅਲੀ ਮਾਲਾ। ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਲਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਅਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਈ ਅੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਬਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਲਈ ਫੜ ਭੱਜ। ਅਜੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਹੱਥ ਉਤਾਰ ਰੱਖ ਤੇ ਕੰਨ ਉਰਾਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਕੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। आज ले उनकी पना, आज मदद मांगूं से, कल न मानेंगे कयामत में अगर। ए कुरान मेरे सिर ते जन्नत दे दरवाजे दे नाल एक डोरी बजी है ਜਿਹਦੇ ਚ ਯਕੂਤ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ 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 ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਹਾਂ ਅਲੀ 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 ਅਲੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਾਥ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਚੇਲਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਆ ਉਸ ਨਾਥ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਸਾਲਮ ਰੱਖੇ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ करे। और ये मेरे बेटे मेरे अजीज जनाब रिजू साहब साबर वली साउंड जी, साबर जनाब क्या बात है साहिबा ने मन। ये मैं बड़ी देर तो बाद देखा साबर एक वली ते एक साउंड, माशाल्लाह क्या बात है जी। और साबर वली साउंड वर्गा साउंड ही नहीं हैगा जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाया जी माशाल्लाह। बेटा बस सारे नु सलाम जी मेरे भाई। एक बारी अली नु मनन वाले बह जाओ, मुनकर खड़े रहो जेडे अली नु मनदे ने। एक बारी बह जाओ बेटा, तू मुनकर निकले हैं। एक बारी अली नु मनन वाले बह जाओ सारे, एक बारी मानी बह जाओ ते फिर तुहाडी मर्जी। तुसीं तो खलोते हो, बह जा बड़ थले बह जाओ। लो जी मैं एक बारी बात दे जे बाबा जी। बिस्मिल्लाह। तुसी सैयद बादशाह सारा कुछ कह सकते। मेरे बेटे मेरी गल सुनो, वडेरा बंदा 80 साल उम्र है मेरे ख्याल में, कोई घंटे तो ज्यादा ही पढ़ गया जी। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ते वावा देर पढ़िया, लेकिन मैं वल्ला बिल्ला इन्होंने पहले दसिया कि सुबह मैं 10 बजे मैलसी पहुंचना है। मेरे एक अजीज ने तो उन्होंने चेलम का खत्म है, सफर ही मेरा 400 किलोमीटर है। ये सूरत ला तो वगर ना कोई टेंशन, ना मवाद मुक्या तो ना मैं थकिया।
پڑھی جانا لیکن چونکہ رولا ہے اس وجہ تو میں تمہیں دکھایا نہیں پڑھیا ہے انہاں دے ملکاں دے حق وچ دعا کردا ایک بات ذہن چ آ گئی سن لو جی جاندہ جاندہ سنا اے انہی در خلاف پا اے تحفہ ہے جان لگیا تحفہ لگا دین جے قبول کرو تے دیاں جی بسم اللہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے نے پیڑے تے اپنے کہندے جڑا وزیر خوراک کھڑا ہو جائے اونے کہا حضور یسار فرمایا اورے آ 7 سال می نہیں ہو پینا تے کنک سنبھال کے رکھ اونے کہا سرکار کنک نو تے کون لگ جائے گا 7 سال کنک کدی نہیں رہی ادوں گولیاں گالیاں کوئی نہیں سن ہوندیاں اونے کہا جی ایک کنک نہیں جے بچنی 7 سال کنک تے گل جائے گی تے سڑ جائے گی آپ نے فرمایا نہیں سڑ دی میں ایت لگا پڑھن تے تینوں ایک سبق دے کے چلے ہاں جے یاد رکھیں گا تے دعاواں دیندا کر جائے گا آپ نے کہا نہیں انہوں نے کہا جی تسی بادشاہ ہو نبی ہو اسی جٹاں سانو پتہ کہ کنک جڑی ہے سڑ جائے گی آپ نے کہا فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ فرمایا اونے دانے گو جننے کھانے جے باقی دانے سٹے دے وچ رہن دیو وچ کاش کوئی گل سمجھے کاش فرمایا جڑا دانا سٹے دے وچ روے اس دانے نو کون نہیں کھاندا جڑا دانا سٹے دے وچ لوے بولو جدوں احرام مصر دی کھدائی ہوئی 4000 سال بعد تے تھلیوں تیئی چو پرانے سٹے نکلے اجے دانے ہرے سن یوسف علیہ السلام دی گل یہ دا مطلب ہے جڑا دانا سٹے وچ روے انہوں کیڑا کھاندا نہیں تے قبر وچ کیڑے کھانے ہی جے بچنا چاہنا ہے تے کنک دے دانے دا سٹا ہی تے قبر دا سٹا آلے نبی دا پیار ہے یہ آلی نبی دے پیار دے سٹے وچ رہو تیری میت نو قبر دی مٹی نہیں کھائے پڑھو جناب پڑھو سامعین گرامی اصل میں ہفتے کی رات ہے اور یہ مصروف ترین رات ہوتی ہے بھائی نے انعقاد کیا جناب نے مولا علی دا واسطہ دیتا سید ہو کے میرا خیال ہے کہ مولا علی دا واسطہ بڑا واسطہ ہے اگو جناب دا مزاج میں نہیں کسی نے روکاں گا اس لئے کہ تھوڑا اپنا